kama kawa kama dawa nitolika ndini wana nyawitwa mundi ndi tambito likaone na nyane ekani mathoche maokeithia muciaicia mutango TV mautaithie mo ni mo ao na niambia na ladies first umundi Mwe museo mbaito pesi twandita wa faith ndonje mwetu moyene ni meta kanguno matetani kadani ya muani wa musiwe katelembo ala netha ciango kuciako tunena nyinda itu na wanengo weta netha cijo netha ciandu Bishop Mala Jesus Grace Center sio never loto no siona nitungia na imo vya nundu wake tengea tunena. Thank you Betty. John Mwaka tunena nyi wala mubeketoni kuma mubeketoni kwa Kilifi mubeketoni kana mubeketoni kuita wa mpeketoni yue mutu usuita mpekecho ni mutu witha wina ngaba itatu wa upati ya mwanji basi ita wa muthekethini eni muthekethi kwa Gikamba lakini mpekecho yue andu ala meta wa Swahili meta wa Bajuni maweta mpekecho asante ni tothocha umundi mabine mabendo kite na akaka na amwito ni manyama ito mono na tia mwito moka nisi manengiwe woito mono GBV waweta GBV andu mona ni akame moka mate kuloka nona mo aume ni manyama wa kimivai onamo ni methiwa na gender based violence na oyuni singibite muno oyuko na siko mbingi pyusia kakwithwa mo waiti ona twara tuini twaka in fact wathime tukibekele tu kethiwe kegitwe bandu mondani kambio buchwa na ka struggle wa to death na nikana ka myaka 12 kana ka grade 6 na wesenga kauke kata nikana ka biki kwithwa kana nikanya mawa ko biki kubuchwa ninakotiwa ni thayo mondo ameko mumaetetwe ni chao Bishop mondo ametetwe ni chao Saitan peitu mimbinge ila ikutuma Betty sindu imwe yike kat omonde twibindane ya muthia na ileko isembete no buku no voku no imo no ngendu ni mwingi muno natoka tani sindu icio nthe ni kwatise kukwete iulua sindu ikwete kwikika na ekajukana ka kubukwa usundo na kwasya no imo nondo yukana kanini wekana kwata wewa chao wekata kiki ingi kikwete kumelokethia kwina maundu maingi kimwe kikichangite muno ni ulua broken vows kana sitawara Gikamba mawiyathi matemau na meutuma pesa kuka kumea wo mundu nyina soma Biblia nesa ni kuona kiulu wa muthuku wa Ngai ya yathi masiana ciake ciacia indi wendania ni moye mundu wo thatu we ko uthatu ni muthuku Evelania 10 ile amusoro 15 yeweta yulua mmoyisisia muno moikanyibyo wone mumo wa Ngai kila kitina chawo keikamenthi ni wenyu na kumubucha muno jusimbu yimwe ite usiona imwe cia itumo iwe numbani mundu ume wa iwe nuzi kithemba weta tiyo weta yulua aume lakini kuweta kya wombene umundita ngunga mangalini ya the boy child nundu kitambo amwe mese kuka kwika sindu hii withio kethia mwitu na benie mundu ume athoa ngali akiwa nyumba kiwa maundu maingi onangi me usomithwa mpaka university na yuko twika no kuko bikia bandu break the vow na kwanza break na bithia mundu ucio ayiko block simoni ayekonena naku na ikwatana na mundu ngi na ndwithi otatie kwika kila kita wanandu chasing ndwithi ya mundu sinde kwikata ndakwati leo likabini aniwa ndwithi ya leo likapini wo ni muthuku muno Betty na endo mapa wo ni muthuku mbe wa kila kindu chonthe
nundu wo waya uthini ndwiswani oyakeli ona cho igwa akoti ni ukegwa andu masirilwa no yegwa walekwa na bajumila law ikwasya kana aliua bila kukusudia egwa wona osa kikombe na akimamo juma kawamwe sorry makawamwe meumila ni wo mathi ngiwase ayikita kwasya binondo jinombikie mwiso ngominana ndiye mina ona maikwe koute ba yumone kiu akisi ometuki oa na andu mayiyumba nyamasmande mamande baloi mavili anakewejita wesosi hata mutumio mangu leo yuje the water na ziyezi ya mungu yangu yo ka draw yuje the boy water mumana yo ka draw you always wetaka kaido kata escape it kila kingi ngwenda bishop welewe ekowo mbaitu nendo nena nasia na isi ivese ni kubanga ni wosa majukumu matema nya wako manana kwa ni na say matters tono ni afford ndoka replace musi wako mistake number 1 pala ni wako mana mwetu ni wasisi yako background yo ni wona mena thina ni wona ni maskini na ni wabanga kosa jukumu ya kukilia musiusu unfortunately mundu ni wa mutwani wathini wethwa ena intellectual empowerment na agea utia ke either unai musikale kana unai mwalimu wa primary na kene wathi university ela tweta intellectual disconnection ela akili yakwa na yaku tutakaegwana na tutakaeleanwa na mesililia yakwa itakethwa ye yaku mundu mukako hitukapu there's nothing you can do paige ndo wiko no kenda chui chathela kwa hiyo majukumu makwa ndukambete majukumu masi makwa don't be part of them nundu mundu aende na kuyana na ndaende kuyana mwi aende kuyana kileko na autia no autia na kwenda kwake kwa hiyo laji wambe kwasia ni wisi nina musomethisie nina wakiye inyane ile mekalake sokoni ana make ya ezu ya ingenda yaku waenda in exchange of peace nongeletwe na bala mabikawa bantu bakamwiya na ndonda yekela wanzo methisie na choto tungie na yasi aye duwe ngwenda na nguwe mbenda na mindo so mbaito siana siakwa ela wabanga nwenda mundu muka ndukabange wi mwenda no itwike thea umundu muka majukumu methe utwike niwe wosa kana menya niwe wosa bwe bokosea chalo cha kuthi mutwa noni kiambia wana kaundu nini nawe tanga pautwi off studio kwanza wamba ukoma na mundu ukamwona mwakomana uimwenda kwanza muyambo utumandu mwatumandu wendu ilika naende mwitwana nayu kubikia bandu bagutwana mwitha mwendete atu ambinge na itha ndwi unamba kuamua tafadhali tukamine atu ayakana kukoma na mundu akutuma ndu kumwenda itha ndunamba kuamua ndukalike utwanone mimi atene hii tatu mwaka maina sio ni first life ya I fell in love with you first sight na which I don't agree. Okay, I agree and sometimes I don't agree. Nuno ngina wambo mannerism kana mituko ya mtu ni kana wizethi ani wali kandi ni wachao wa uhusiano lakini ndo nena ndwa aume onaka yutu wanze muno aume nyene na mwitu wakwa etawambithe na mweye na yuke mwana gedhuwa kiimwenda na kiaze kwenda omuntu wako na baada ya chuma kimwe ndiye akiniwe akuniwe atemwa uthio uibiasi ogeyo uinsio ni wese kana nikana takwa na ambio zokosa na dunye kwikana ndi kusia iche mwitu akwa ibuwa ndi batomeka umunthe tila isi yuko it is very important wali kandi ni wa relationship umane pamwe na kutwa mwitu shu mutwa iye nikana kama na nikaiwe na wendo
na nikaiwo nataka iwe na mathina ma fulani don't disfigure, don't dukokiligwo nundu kwanza kindu chambe ni criminal offense kubata kana kumukuna na kumumesi yuko thini wa maundu asu andu mari namba kuigwa mwitho nesa kana kwendana nijo gutulika mathinani asu lakini mulilikane nyeta wo munthi ngethe ugu ni mwitu wakwa ni waimba lakini weze dio nena we are not even talking about marriage tweweta kwithwa miuwa ile ni jingithie muno na tia kameoka ona umete toni alamu ula wowaitwe na ekiwesa ndukuni na ale kuote walelo ni kindu ni tape ibeba jibandu na wasisia muno akanimo makuwa wa muno akanimo mekuwa wa na nyina cia nyondu nyini cia na cia yetu na nina luzie kamweso kuwa na it is so painful paikindu kiwo ta mwana waku wete nesa ukamusubia kwanza mwana ucio mwete ukesethela mwana ucio akaunga muwe muthindo na kalanga ni kusubia mwana ucio ndo amusubie na wiyewa no ukwatanie na ciana citu nyene ikitie kwa cia Ngai atutethie bishop mwena githalwa kinene muno ciana citu makiye kwa attract wa ni first life very first life ukesethela ukona mundu ayuko ni avisa soft life mewita soft life elamu omundu one wimwe wile Kisumu na weta we musie ndo mukulia wende keyo keyolikai ukeyethwa wendete ba ukeythia wendete na ukeythia ithwa what are you giving in return nundu kila kindu chonde to iwe mama ambiye tuliana nikiku na niweze kwitu tuye sitakiu tuona no kikuo kila kumbe ni maundu awende na kwika ndwika na mundu umwe we wa ukutwa Kisumu yuta mundu unge wambiye ke litukake ke college na ni kindu kicheba muno esiethe lake numba ina masako ni numba mejani ni numba Kariobangi ni numba Isili na ni numba Katononi nongo atitie na kila numba nefanishitwe ni mundu ume na kila numba je na kila kindu chonde kila mundu gwonde na mundu ume ula wa kiwango cha level hizo yuko angaje ila umeame oka mama nani yune chofeidi ila we na nena mbengwa sasia iuluwa bitterness anienda ayeleke nundu number 1 mwaka iwa elesia iwango lakini yu andwa tuati kwa tseja meketwe kundu makawa ne ikudune nombane ulu aingimo woka kwethia kana ni uchungu wa promise uketha promise ite andwa no nthemea na wisa uko break andwa asuna sia lifestyle isu na fund yandikwa kama asuana kati wasuana pe umwe wisi atatu yaku ya masalenda mo mambe yao kila bandu kati waana pe umwe wisi kana there is a man by the name Bishop there is Pastor Mwaka there is Mutiso na ao then momo ufandi isalenda je ya kwisela balani na apparently umundu mugetha aye batane salenda je you are ngine ma financiers kana ilo kwenda the trip yesu kwenda ikati so basically it's a very tricky situation na nitaelo manondo to me handle ekata bo thio moni mukuvi ni tusiokethete twende na onene yatumane tutona kuepuka maundo atatu na kwisiania na mwata ndeni wa kitu kicha tunenanye tusiokethete Inu ni Mutongoi TV. Wimi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilobia. Ila we upanda kindu. Omana kumana soko ya kuneva. Niwa ilemba kumana wevi kutea yao. Kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya. Ivanginge wani andawa. Mumiagu ibinda tila dalite kunanda we ibinda tila yalite. Uimi wenda masabu
na avocado ino si survive na mbua hii kana nongithacia most of the time kondi ithacia munango nini ungametio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabo benda utuika wina imijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswini kwake baita etumbe yi baita nondo wale ule uno bandie muno jasi ya wasa wa ng'ombe mwongo to wasiche teno ino ni nome tu ino ni nome wabeze mwongo wayo umwasa ni ndulu na yuwe mwini ibange nesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukose mbesa kwithwa wimite tundo tuini na ukithe kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma mwini atakwata soko nze wasia wa mwimi kila wakatatu kwambia saa ile sia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. I, Kibaki, declare that the Constitution shall be the new Constitution of Kenya. Kilandi yemia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio nge kwa vamwe veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu weni wisi kivathukanyo ni chau Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzwa ni muno mundu autaviti okungiliti ovivyeni wevithaniti na usekika na wavitwa ni matuku wa sava mundu usu etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia na nondo ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutitisa kumilili na ndatika miongo ina sia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau niva vika vandu ukethia nota ukwiwe mbevo na nota ukwiwe mutia nivesa kusongwa ukethia ona liungu kwema indi ni wende vave sila medho imamu yo aino vovesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ni ukwata tonu ndu waku ni uswani aino wisa kwiya mundu numba isya to medho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetuki disie no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo pala utonye ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbeye situsia wiyo nginya saa sita sia utuku kati va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu wabuyani ona wa munenga yembe yeba emanyola nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndwichenga maundu mesi tekweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta imbunde ya sia mundu na ni mbunde ya siata mostly nyandu alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni mende ya from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitokele ni na mugundi sia kuma nini na ketha ena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamena kuiba maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tumangomboka ehe kwata yuyu twebuti bonenge nonie wiyosu inyakondete naguo no wia museo kwanenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach kilobi maluga la matemange ngobo ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata plans kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina push yo nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kuja ni baba na ndukiatikile kutugwa ngoni ando niwe wisi wala umite na kula wendete wia kwa maana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na ndateka miongo ena va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Ngwenda tunene omundi nila tumita vitamin D
Kwa vinda ye siana ninge nise kwa sibitale sina thina wa rickets. Kana wetha nikavikie vandu wa kwikarande na nika usindani kwikarande. Mwana wavikie vinda ya kungana na usindani ukunga. Mwana wavikie vandu wawenda na ndarona kwenda. Ni kwetha vitamin D ida vata muno ndeni wa maleni ma mwana na ila mwana tena vitamin D yanetie wetha malenu mena wo na ni monzu na nije kitumi wetha ila tusita milestones kana motor milestones ubo kwikarande wa kunga wa kwenda itia wetina. Kitumi kimwe cha kwetha twina epidemic no twimita epidemic kwa sau ya deficiency ya vitamin D ni kwethwa andu arime kwikara town aingi utekara ngorovani na twekara ngorovani wetha ngorovera situ swakite siva ntwano twana kumarika kwenda thauka na kila kingi twana nundu wa modhiru kala twe wetha sasa ndeke wakekara ndini wa nyumba kwa kawaida vitamin D yuma ndini wa suya mwendete kwa tasuya ndwenda wegeta kana ngua kuma mutoko vikasiani nondo kila tu kwenda ni cheni cha suya ndeni wa kikonde kwa kana kale kwenda kete tukola twini wethe cheni cha suya nikiwatha kikonde undu mwana wetha na mathina kethe ndero rumia mutwe ndegwe kalande nutieta ni okunga enda hospitali nikanetha hata na kwethwa kwa assessment aenda tha aketha na thina vitamin D aketha tona kunengwa uiti. Universal Trader Sacco ni sako ya andu onthe kuma kwa atandithia aimi ala maandikitwe ni kambuni cia kimbene nginya athukumi ma serikali na kwithiandikithia ni silingi 500 thoka mbungeni situ withiandikithie kana ukune simu kwisila noti monza ina itatu imwe ina thandatu ile thandatu nana ithiandikithie na Universal Trader Sacco ukwate mausio maingi takuia mbesa ciaku ungua akiba savings kana current account ya biasala wala ukethea utonda kukwata checkbooks nundu wa osesei musio wa mbesa ikia mbesa siaku nthini wa fixed deposit kana call deposit wala mbesa siaku si kuendea kusiana kila muthenya na no unye mbesa siaku na usiao wasio ibinda yonthe tena vengi cia simu ungua M-Sacco services na yubine ya star 3 usakue upesi loan ukove mbesa oyu pate kutinde ya kuso cia mathangu no mubingwe mwethia account muye mbesa ta kikundi na tena toto account kubundi cia mwana waku kusubia mbesa kuma emunini ona wenda kuiya mbesa ciaku uthisi kuku tena holiday account na we member wa Universal Trader Sacco ni tu kunenga mikobo kibathukanio kuma kwa loan cia biasala asset financing ukawa matangi mota matinga meiyo yako kuna kiu takatuma ona mibeleki ona wenda kuthoa tuk-tuk kana ngali tena development loans ya emergency tuinuke loans ilani loans ya aka na sitha na usia wa munini na tena ngina check off loans ya athukumi ma serikali ta alimu na athukumi ma makambuni likandeni wa website ya www.universaltraders.co.ke kukwata mawombi yange kana ukone simu kwisila noti monza ina itatu imwe ina thandatu ile thandatu nana ongelanga mausiao na Dehus Kenya nundu va Dehus Kenya tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandhe yonthe yulu wa kuongelanga mausiao maindo kwa kuseubia leu museo ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi kumandhe yonthe tena complete feed ula ni liwi tayari na wina mandeni yonthe mema vulanie makaseubia leu umwe tena concentrates ila aimi mavula na siana maleu alametheana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguko cia broiler kusiongela kilo na kuikithia ni cia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tuswito nini kubika kwa nguko nima tena layer feed na ila itethea cia nguko kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu manguloe cia muika wonthe alama tumanguloe inene vanesa kuondu
wa nyama na kusiana nesa, yani kuikithia waithia ngulwe kuma thinini ikasiana nginya ukesa kumitaka na kuthinza ikatunga lato munene. Tena liua ng'ombe cia thiia, nzau, malondu, mbui, tutena na tusau. Maliu maitu maseobiche kuongelanga thiia, kuseubia uima wa mwi wa indo, kuikithia muimi ni wetha na ndithia thina vaita kwake. Kwa maubombe yange kana kuthowa liua ndithia yaku, nena na Dehus Kenya Limited kwisila noti mwonza inya ile itano ile imwe thandatu itatu ile, kana utume email kwa info.ke@dehus.com, kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke. Lukenya University ni kimanisio kinengeto mavalua ni Commission for University Education na kina courses ya undergraduate, diploma, certificate, masters na PhD. Uka uendesi savali ya kuya kisomo kwa kweka programs ya PhD in Education Planning and Administration, PhD in Geography and Regional Planning, PhD in Business Management na PhD in Agriculture. Uka uendesi kisomo chaku ndhini wa Masters of Education, Master of Arts in Geography, Master of Arts in History. Tena programs ya degree ta Bachelor of Education, Bachelor of Education in Early Childhood Education, Bachelor of Commerce, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Arts in Public Administration and County Governance. Na tena diploma na certificate courses. Nowike diploma in General Agriculture, Certificate in General Agriculture, Artisan in General Agriculture ilani ya NEC, diploma in Wildlife Management na vile tena School of Health Sciences vala utona kuika BSc in Nursing. Tena courses ingeta diploma in Nutrition and Dietetics vala tena certificate in Healthcare Assistant. Uka Lukenya University main campus ilani mutito wa Ndei, kana utukunie simu kwisila 0790444000 kana kwisila 0791444000. Likandeni wa website yetu ilani www.lukenyauniversity.ac.ke. Lukenya University, we labor for the benefit of future generations. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wamwe. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetia kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwamba toni ndakame, ukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwapa uikala wakwambililia matuku miongwele na kenda mwe wa thandatu twe makindo kwa Ekati Building kuthengenia na ulikilo wa General Hospital wakele matuku miongwele tatu tala kuthengenia na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Eastman Supermarket wakarato chugwe mumu wa mwanza twe matu stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengenia na Matumat Supermarket wakana matuku ele twe kitui Red Car Mall na wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya Mbitini kungedhanisia na Chamato Hotel wakatano matuku waratu twe Masaku Complex Inn kuthengenia na Automat Supermarket kuthengenia na Bata na wathandatu matukuana twe Mololongo 3Ds Hotel Grand Floor katikati wa Automat Supermarket na China Market. Kwa maobombe yange tuthoke mobisi na maito alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masaku wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals.